Example nakatala ni mbula na ito kani nando baka mo rito manando ni pepa ni business ko. Baka mbula taliti kani go lia matakati ko ni singa latulevo peketo Alberta Canada. To manto betor nang ko mo babni nakataki nakalo nanana Betumberry nanana bimaroroi rau kinabiyaw meno may dambit tali ni kuwa patapatanggo mi ubosa tali si bibara ramatak taliani bikemo ni nando baka murieto may nanapata ni pepay baba ni nakatakati ko na namuni mbula talanga nando ni bito ko ni bikemo ni na sengay baka mumuributi ko may o bikinda bagi kemo ni tiko na mataka binaka ni kuwa binaka bikemo ni mbaka na sa baka tataru takati ko may ng business ko tiko baka na namuni biya kila tali esot tali na kina itukutuku siya na kina baka madala ni kuwa saranga na kina singa ko ya ubi may tiko kina ni ko mo bisiritiani bunga sa register oti ureda tiko ni rasembera tiko ni rasaraba na free info session ko asambi yani bikemo ni na kina link kila ninda register oti nga ba ngombala tayo nakasar nga na matini kalaw and na taura ninda durma ng business ngo menta na register register ambala ta marunga ta nakene baka madala nyo sa register nanu mamyombita may na email address ndono ready tiko sa na email address and biti ko may baliti ko kina ni invalid when I see it from my end so ni alabi nakasara ni tono baka malua and make sure you don't miss a letter, you don't miss, whatever that's supposed to be there, or you make sure you type the correct one. So, balata nangon ang akin ta register out kinibangon, doon naman sa ating motor sara. Wala mga nibida namin niti, sana take bula ko yan na email sana laksara na email, sana bitch kinibiki mo na link ni free info session niya. Kaya ba kayo ko nandun ko na sing Vakavi kito auti kongwe Canada ke vaka register ti komai na singa tu city sana singa lo tu lebu vakani kuwa ko sana raw sartungani na may ni sara basi vaka rongo na kena kambura kiani me live yani na free na info session ya ke vaka ko dalata tiko na tiko nga yani na link mana sara batalanga na kena replay So ready to kumai nung sa garap tong business sir binakatasar nga mera ready to attend it live and it's good. Na bakatauti ko kaya bakain doon yan ano mong unang lalay. Balataw kila wikito tatakati ko kina ni roti ko na ono nakaloko na kapi wikito we Canada verto ni ko America it'll be around 5 p.m. Kaya baka kamanda kaya baka ko sa may BT siya ko ni Zealandia Australia o kung ata sartungan na laman ni single ron donate kung baka na lunch hour somewhere around there so may baka ninda dindi singa tiko ni ngo eloto lebo bekito sa barong bukati ko may nonda so akabi ni loto lebo bekito ni kuwa sana la kumikina na live session ya rauta tiko na singa lebo di baka rombuka may BT mo register mo na sarap na webinar ya So kau tiko nyo sa register uti na makatiko nila ka na email kaya baka o siya ng baka nyo reyda okay biki mo ni register mo na ng website kami na reyda ni nalako tiko ni from my business account email na reyda tiko na liya blessed na pala tiko na email ya imbita tiko ni biki mo ni na link so it's from me from my business account imbita tiko na naman ni email na link ni webinar sarap That is where you will learn the basics of our business model. You cannot afford to miss that. En bimbi saranga mo na sarabaya, sarawan ni mbo toro toka kinoy question na. Pagka mazala ni business ni beron nyo lante saramilo balete ututong katal tilo mango nakambalata na business ko menta sangay may tigbo na sarang business. Menta sangay may dollar toka weekend na kinabuli na training. There's so what you call this information. Mandar naman ko sa bulang amin ko sa tulo ng bakila mo ko. I'm still learning. So na information in business ko sa bera to nga new kila new turo tawag ako sar. Because we are always learning every day. Nandito business training man nga.
it's updated every now and then. So naka-clan na puro-puro na digitally run to kinangkona technology. Sa lebo chinga nakabobola kati kumaye kenda kila. Nda baka telefon itu ko chubi kenda na smartphone walelinga bango sala kumaye menta update takay to nanonta telefoni. So tal nakabobola kumaye. So that's the same thing. Inta may ngarabi business ya na mona libo-liba. Wai kito mandaw sa reda na nito lomani business program. Kaya tikongo, e batali tingaya. Wati nga bangor update takin na training site. So nakaya na tukuni tikme bike mami na panongo sa update taki lako le reda. Kaya anda lako talent dali pulida. Iyo, totoko tukina na buli enda da le wasar tungal kenda na ngona da ba enda bi ndambe da kina menda buli. So endolo tu weekend na buli 24/7. Yani inda sa may willing menda sa business owner na ngona ko sa may invest kina na laman yung business. Ya, mateni kalau serangani namu guru mamay nakato ni online business go. Se como register mo sarabang na webinar, yan dahil na kinasinga ko, beso ready to kanikinang go, toro may nakalawa, register sarabasar na webinar. Kaya ni nasa sarabawati, ni sa nareda, ni sa baka madalat tayo ito kaningor, na nomo kala taraba. Next step, mo soma na nomo membership fee, $149. Wabna binakabenta na marami sa giso mga may nanonong na matakani ko sa tiko na notification. Piyaw na email ni sa suming to na maramang go. Go, yan, do tala na kahit to tako kina. Wasa nga nikila na nang susumi kina. Sa mo yung gira tiko na ngunela ko may kina ni email. It was around 11, after 11 last night. That is the beauty of, being connected, being plugged into automation. Na automated system vivi bakati ko nanondang business yan ang una mandangain tamo tikina. It's operating the business 24/7 as well. So if you wish to learn more, iko vinakata maintalapa intora na mo iburubure nalaman yung bayangani na mutakadak. Weekenda na siya takatakatiko sa natukuna tali ni ko na ngauna binakantong tamatag mo na kinang business ngo ninda siya takatakatiko nga. Kako ni wara ka menta saba ka dingoy may bananong tatakatak ng kaibang karana iwali nila ka Mendando bakaraw ni sesina taka. So, au santo tukuna bakawasama iko yung bakibasa nga bulut, tolo sa nga bulut tiko. Yes, yung daka binakasaratungan go nang ngono binakadondom may teko na kinanong business. Daka tiko nga, grow your business on the side because it's very much possible with our business model. Yung dapat kayo natakatungan ng telefoni. Nanontangan nga ni Facebook, go nang ngono nitagarap to the business. Like, for me, right now, I have gaps right now. Nanong ko garaba, I do home health. Although we're na bipalipal, ito ulit na nanong ko ngalalaban ko in between. So I think it's the time I do some business work just using my phone. Iliw nanong ko ng giri talano, nanong ko ni Facebook, nanong ko na nilipata wirtu sa ng mall ratungo, window shopping. Now sa Asyang sotya balata like I'm really into my business o talita ko to ni usaron ni Dala talito na nung karon ni buru-buru o baka takatanga na nung ngungo nga lalabaya. Sangay doli lep nung ono sangay doli ndabi bale kay tiko sarasan ka o binakata mo ka na training then I use my laptop when I get home. Taka nga bati karon ngani weekend na tina tumbu-tumbu na bunga weekend and dan don ren reto kana non tali bangara taka tali karoni taka sa katuli taka baleta ni retti ko talanga na lubent. Well, this is a way you can earn and still spend time with your children. Isang ni ko tatani may weekend na nandang uno kateker na lubenta. Ando na ka maruta ka tumpaleta ng business ngo. Bebe ang giti ko weekend na siya taka weekend na moms out there. Come on, take action. Nothing changes if nothing changes. I've seen in this business how it has helped so many individuals all around the globe. Turang marama na besa iburbura sa besa utakato na non rambula ni mata bubal ng business go nandoy tu baka bubal sarabeli subitale bata nakangay baka punalibera baka punutun randoy tu na dakadak kotiray kya na dakadak ayan na sar may garaba ng business ko sara redo rendo ng onisala raw ni rasa raw kato nga may bale artigi po nga na puno ratakakin Pero baka tumbura ako baka malua sa eto nga nanguna, they don't need that work anymore.
Sarakochiranga may vale, ara may takataka may vale. So if you are someone who's watching, who's following me, on because of work, this is something for you. Tikon going on a business opportunity, and I'm here to help guide you into the business. I'm here to climb on a soli bakasalabi ko na madakaba. That's my role too in this business. Dona ka may maruta ka tikin kimni na makango, kimni na nungu itokan. Maruta ka chicken business go kila. I'm not only growing myself, but ayo waka musa revenue may buri taliti ko ni bibuke bin duatale na matabubale duatal na turang duatal na marama bira mandana sa sema may rasa may tiga bunan right. So that's something hindi may takaman ng business go. Rambay libusara na bika and rani may kilanda na magimi reza and dollar na matanda and dollar na bakasama. It's something totally new au kilani bunga rala kumay rere yaw indua ando seba kalibun kitala no au teke bu rere sartunga. Dapat orang kan using kila tu na bangat na computer. Orang new siang tu ni kila na di bikin business. I've never experienced running a business in my life. But I was open. I was open to new ideas. On dalaviao, panabuli kau bakarotak. Yang anak kau takau. You untuk kau bakawasma yang lalaman in business ko nyo durmekina. You have to be very coachable. Iko kila iko enduro ni bako bulivi, iko roni may muria na instruction, na vikato do kwe tukunya ni weekend. Baka nga ndan ngoni buli ni dasangi mekalis ndua rua, tolun tatake bubuli da may na ambada, na 1+1 na kakevya. Ke baka iko simber bako ndon yung garab ndon ng business, so kila bin na computer, iko kila iko roni may ngoni buli talabaya, then this is for you. Lako may batumbura ng business, raw mandanganin da garaba pakabubale so na ready ko na nungu post na vida na sinsawoti raw na nungu business partners raw witi nanir raw dito tuti kumantanga na witi nani dua tiko Amerika lubena itiko may witi, but they are doing the business together. That's possible in this business. Ken raw dito tuti ko baka biotini sen raw dito tuti ko baka bitavino bina kataman raw garaba bata. That's possible. You can do that. Kila na be powerful saraya and balatan in rosana leru and rona the kababatiko at the same time. I'm doing it by myself. And it has worked for me too. Leber ang karaban doon tunga. Kaya kan roga leru sar sa totok sar sen roda kabakabiyotin. But anyway, sa to sar na nungu bakamadala kina nungu biwasay. Iyon, ituro ni kala kila enta na siya ni kila kaya baka na siya ni mainti kaya baka kaya baka lang katakatiko ni suara na numatiko ni scams pyramid. Well, pyramid is illegal. First of all, it's illegal. It's illegal in this country where I'm staying. This business is legit on everyone they take weekend. It's global. Legit mbala to mami sumatalangan ni may baka dapat we claim our expenses nang ona edo kinan nang ona nanda sa tax na vi membak. Iyo, enda na siya nga ni kila kaya baka enda siya nga ninda maindike, right? Lako may maindike biko baka pinak. Bayar na sa mga may nanon membership fee 149. Again, I want to say that 149 is refundable. O koe erawa niyo refund ta kaya baka. O sa durma yung may rita na katuto ko tikulama and you think this business is not for you, lamang ni matani tol sa wala singa era niyo refund ta kakina na nom 149. So it's still yours. It's still yours. So ang bitang nga may, siya no mutik nga na matintol sa wala sing, ikaw raw niyo ko telestal. Yes. So that's about it. And again, we came in kaya kay ko pamuryo tiko may o tiko may viti. Kaya kay ko tiko may viti. Nangonong ko sa lewe sa lewe na ngani to kay turang marama erasa. Tiko na luma di business community ko kay mami. Kaya kay sa pamuryo tiko pala mandore dan isona business meetup sa ndo tiko kinay. Kaya ko Canada. Na nito business convention lebo ataka na 2023 awang ulit talaga ni kina kalungatan ni ko may babala kana ono tiko kina ko so I make an effort to go sing be mistaka. Well, this May we can nina tiko may video kaya baka ko sana turman ni kala mo may tiko na ng business ira na kapital chika ng to business meetup may video na takatik may dono mo isuba don
Bono isu pa klan tono hotel usa signa numan na konorto usa bukta ko tikina na orto na organize taka na business meetup ya. There's a gather and grow Fiji and a bakaidori and a bulome. Keba ka warong tikumaya tikumena bono Australia. There will also be one in Australia, I think in April. Not in Melbourne, Whether to in Melbourne, balata na beksawati, abakaidor may Sydney, TCS and abakaidor in Melbourne. Kima mina kenavo ketongo I Canada pakador talitunga na research sa tabakawaya. The last one I attended was in what month was it? Nambexawati. October chukumbeka. October si September. Don't want to buy a wati ko kinanan the last one ko may pakador sa nga na city uti kinango. And now we are looking forward to the bigger one in June. So kemi nati ko may America, California. So this business. This is a very big one that we're having in June and upon Chula Vista, San Diego. Yeah, and tatarangan ninda na kay attenta kaya kaya sa business owners manda sa may learning community may sa tiko no mo business idea yak sana kay rawan nyo tiki-tiko ni sota pagkawaya So yes, again, if you're interested to learn, register, watch the webinar live today, or catch the replay whenever you are free. Sa klan sa wala ka na weekend, aron yung kay Sarabat na weekend. Pinakabali talaga kami nanto ni Vito Koni. Thank you to those of you who have stepped forward. Ni sa may tika po na naman yung business, ibikim niya na sa sumamay na naman yung membership fee o klan niya sana. Sar tiko na naman ni nanda business page ngori ni sana rede tiko kapag din tiko na bika rawan niya na may rawata. Kaya o may tika po na naman business. Paano ni binaka? Ni kalunga tiko ni mother.